wa wonim Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Ama mante won kan tie. Ama Nyankopɔn preko. Nyankopɔn ye wono memenda. Na ama wonim sɛ sija ya de. Oka ochina no sane ye kano no ye nka no echina. Ye ochina. Enye echina. Ena biem na yesua dana etwam no eye bio. Na mo gaso bekase echina doctor beba biem. Ocha. Unim say mesua de bi pa me kai say ye share adwuma ya se one of the things that I learned from you. In fact consciously de bia na twi kasa bi wo ho a na wo kyerɛkyerɛ me a me kanfo ama obi me kanfo a kyerɛ obi. Me kanfo a kyerɛ no. Me kanfo. Kanena me ta kan me kanfo ama wo. Advice bibiri ho ya say me kanfo ama wo. Me kanfo a kyerɛ wo. Ama wani agye ho na so akwa pebi. Me kanfo a kyerɛ wo. Ye koye me kanfo ama wo na say wa de untimi Untimi na me kanfo ama wo. Zenia eya we akwada na ma midware ma wo no. Ama nenso yaba. And then parliament. Sa wo. Na answer na no ochina ya wada. Ochina a Christopher Almanac no so no. Wo mhihye pon no so no ochina e ka ne zen wo akan. Okay, yempian and temnya kwan sorry. Easter muna ye. Easter. It's Thursday no. And do the amanya kwe. If you are done that ben. If you are done a Good Friday. Oh, can million say that. Hey. Amabo ami tie. We minimum pa menya mo se minimum. Intino yemfa me yonka kre. E bia na ye Yesu amanu fiada. Sa. Memenda na ye den. Friday. Christopher no mo memenda no ye den. Omo fan to comment section. Mo fa comment section ha man na. Na kwasiada ni Yesu wo sorry kwasiada. Wo sorry kwasiada. Na adwada no It's Monday no. Because adwada no ya na say ya jama ho adidi ani o na. Adwada no kana no bi ho na. Sa wo ho. Say tie biara tie for mo ayen o. Mo na we dey. It's say 3 days. Ifiada. Crucifixion. And Saturday no in the tomb no and Sunday the resurrection. Matemi no nya chinye if you da kire me da kire you try comments you try parliament honorable tea ni ba ku trim da sam sa AC majority chief whip no you can say she yasam keto ekuo anase Adom kese tinefo. What was the English in is a whip ya ba o. Yeah. Nto no graba MP4 na tafraje o mani so hye ni ade ase uja won anya ode oha bebre party no. Okuta ba ode etwa won achi nkakra. Nto o ye tinefo. Ti Adom kese tinefo yeah majority chief whip. And a deputy majority chief whip so Adom kese tintin for na bedi akiri ye okani ne ka se ne abedi akiri ne bodi na chi tafrache ama wo ye mabedi akiri sisi me ba odi machi ntino otintin for no abedi akiri what you say and the minority chief whip no be Adom ketwa wachakra Adom ketwa de paso so Adom ketwa de Adom ketwa pepe bitika pa ebi no so kana Adom kuma na emu no tintin for no demo pepe ene ku fi atwa fufuo control market se fufuo so de opepa gay yo so opefufuo you would ever Nancy Asifa deputy minority chief whip ni chat Adom kitwa tintin for no na bedi akiri ne ba a odi na chi a osom no oboni see the so be jai bro for the count Oba ka ni chi ye be boy homode kasa bia ni wiase afoforo mafra mu ye na emum no se obo homode na oka kwa akiri pa ene English any American English, Australian English, Kashoko.
So don't think grand group casual quasi just omo say deficiency no query name literal meaning just saying the question kono kashi oko boy kashi kashi what are for na bribia aduani bia na fa she wanum won zore nante kashi o kashi ni oko e say na e kan question ya corrupting na mom ni hia me say ni say eno say akọ English language mo no ne ade na mom ye momodin say ye nkasa na fakasia no ye beka isanse ye nso ye wo words ni nyinara yema obi biara amane hunu papa die response response ni biaba okay my yen free far above Aram or say there be far above tree na ye kan anye holy Saturday asem na ye kan and okay we say bakuba kwesi Caesar or say Joda ye Yesu hwehwe Joda ampo dano na ma no kohwehwe no a omko hu se wanyani oba eno ya kwesi ada anopa no hamache no omko na oni tu mi bipo na satia mawu wori mangani yegura na jora de me faidi kwesi ada no omko hwehwe na no ana yenuane se Yesu hwehwe da Yesu hwehwe Joda Thomas doubt na wo hu Msa Jordan mom no koda ne ho adi kire asuafo no empo ano ha na Thomas doubt ya na open nsem a nipa maye bike pa ya ore na zu ka je popo du kan wa na je bi ni aba no no e ba ni na ye brofo all right